Mixerom Ganalon FM kusuka haleno a Studio 1 hile a Giane Masingita Mall chekan lo iktisalan ko Africa wabula kam Ganalon FM makombandela kusuka katmeo kwa tamuneliti ungaba ko ingselem Ganalon FM ko ngabur la Gauteng in Mpumalanga North West Limpopo na wikmage audio streaming yam Ganalon FM.co.za mirani kalanga pet matebola ngwana smatwa jimo shangwa mashingiritan wa jeja na makuna lwandandazi hakomkela kana ko Africa wabula na mutla krum sumbuno ko seko irabo makumembere mone tilia ya nyanyankolo le mna magidemberi makumemberi tano kutesala ngona ko Africa wabula na mocha wo mereso nchindani Eric Mabasa kufika kweleka awara ya mbiri nhlekanelo timakate tele letinga bla kai to mixerom Ganalon FM ko kaza na hoyo ile ikomba kongeti maphorisa la maenga langtela ko hibo bangata ka ba ipfuna kuba helwisana na timakata bugebenga atikwenreru hibo bugebenga sobo bangwana babo etabulana khale kamplavleri wa maphorisa Captain K Makhobele etabulana bona etwa ku barini bona matitwele bo yiwa lokho ba bona lesho swingile ku endlekeni na wela ku butsa wena gore lokho se iyatwa ku bangwana bala baba bakhomwa ku kamilandi yo hambana la tikweni na kungaba ku ri ya ku bolosa timovha leti hangalasa ku tirhwala ku mali kungaba ku ri ku sivela vanhu lava va famba ku va tlhakisa timovha kumbe yini swi katsa na van'wana va maphorisa swi ku khumba njhani ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta vugevenga lebyi ku ngele ku ringetiweni ku lwisana na byona la tikweni ni tshemba ku na wena tlhelo kwalano hi ta hi byela ku tlhelo ra wena hi ri n'wangulo wa wena hi wihi ka mhaka hi yoleyo tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena a to ku na tinhlengeletano leti nge le ku yini mahlweni lomu amigangeni ngopfu kama vandla ya ka vandla ra African National Congress ra ku hlawula vurumiwa lebyi nga ta hetelela byiya ka nhlawulo wo hlawula vurhangeri bya ti-region eka vandla ra African National Congress kambe lexi xa ha ri ku hlamariseni un'wana muyingiselangete kumbexani loko a wu kuma nkarhi hi vulavula hi swona seni ku hi nga vulavula hi swo hi hafu ku pile awara yan'we nhlekani lowu i timhaka ta leswaku loko munhu va kha va endla vuvekisi van'wana va ri loko vanhu va ya ka ti-conference letiwani loko i va hi delegate i nyikiwa na timali ku na vanhu va ta ku xava va xava vote ya wehe sweswo swa ku taniya se we xaviwa ku hanando a ni wo xaviwa van'wana loko va humelerile ku va na ntlangu wa ku tlangela ku dlayiwa na tihomu ku ndliwa hinkwaswo leswiya kambe vanhu lava hi vulavulaka hi voho i vanhu lava va nga ta hetela va hi rhangela va hi fambisa kumbe va hi vona leswaku hi kuma vukorhokeri kambe ke vuvekisi lebyi bya muxaka lowu bya ku va vanhu va ze va dlaya na tihomu va hakela na vanhu timali vongo lava ku va xiphemu xa vukorhokeri kumbe ku korhokela hina ko va vuvekisi bya muxaka munhu mimbuyelo ya koho yi vuya njhani loko se xiyimo xi tetani ke i ncini xi lava ku va kota ku tiya na hi matimba ya ku va ze va twisisa ku swantswa va ze va hetelela va tikuma va dlaye na homu va kha va lava ku vuyeriwa hi yini hi leswi hi nga ta bula hi swona hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu kambe sweswi hi hafu ku bela awara ya 12 lava ku hi vulavula hi timhaka ta ku tiko ra hina ro ku vulavula hi timhaka ta ku lwisana na vugevenga xana wela u nga ko loko u vone video kumbe u twe hi timhaka ta ku maphorisa man'wana va khomiwa hikokwalaho ka kumeka va kha va endla milandzu ya vugevenga swi va swi kha swi tisa yini eka wena se ke u hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya ku sungula u yi bela riqingho ka 0860 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa tlhelo ra wena ku na mutswari laha a nge te khalango ni kombela ku mina ni nga tiviwi mina awu swi loyi a ku ni kombela ku ni nga tiviwi kambe na vilela hi xikolo lexi xi nga le mugangeni wa ka hina ni ku xikolo xihi a ku xikolo xa kona va xi vitana Maxengani Primary School eka Xikukwana xikolo lexi hi mpfuka xi thola muhloko ya xikolo hi lembe ra 2024 n'waxemu hi n'hweti leyi ya Nhlangula October na namuntlha na sweswi nhloko ya xikolo lexiya a xiya a ya tirha a xikolweni lexiya hikokwalaho ka ku va va nge SGB va ri a yi swi lavi swi mina hawu SGB a yi swi lavi hi leri nge yini a ku na mina ni swi tivi mutswari lowu a ku i xikolo lexiya ma a xi tsundzuka a xi fambisa hi tatana Baloyi KM ni ku na va tiva lava makwerhu va ku xo xiya a xi na a sweswi hi vulavulaka xi hanhloko ya xikolo SGB ya ala second manager Makhubele mi ndla yini hi swona loko SGB yi ala amos tshika swi hundza October November December January February March xa pfala sweswi time yo sungula ya hela mi nga se olora xa xiphiqo xitsongo xa ku SGB ya ala na ku loko yi ala yi ri ala hi mhaka yini SGB na ku n'we va SGB loko ri ku manitwa mi ala hi leri nge yini phela n'wa mi tholi n'we ku thola nhloko ya ndzawulo HOD
n'we mo yisa swibumabumele mo ka heta tsekela ku thoriwa lowu se lo anga thoriwa a mungu lavi hi mhaka yini hi mhaka ku n'wansati hi ku ni swi twile ku ve i n'waxisati kambe loko ni nga ni landzelela ku ya hi tinhlayanhlayo leti nga nyikiwa tona laha loko ku langutiwa nhlayo ya vanhu lava va fanele ku va koka ka vurhangeri bya xikolo xexo swa fanela ku thoriwa wa xisati hi ku i va xinuna vanharhu na vaxisati vanharhu se ma lava ku se SGB leyi ya lava ku kandziyela n'wansati kulobye hi swo mi lwaka swona hi swo mi lava ku endla swona n'we hikuva mi kandziyela n'wansati wa hi yo mhaka leyi mahaya mahlweni mi susumeta mhaka leyi vulavuriwaka ya ku nala wa n'wansati i n'wansati se ni le ku kombeni vanhu lava landzelaka ni kombela tatani Makhuvele ku nga circuit manager ni kombela mutshamaxitulu wa SGB xa Maxengani Primary School ni kombela mulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo tatana Mike Maringa un'wana wa n'wina kwalano ni hlamuleni mi ni byela ku xiphiqo yini la nhloko ya xikolo a ni thembi ku na xiphiqo ku ya a reporta circuit va nga na xiphiqo kambe lava nga na xiphiqo i vana va xikolo xa Maxengani ku a va le ku dyondzisiweni kumbe ne le primary nhloko ya xikolo a yi dyondzisi hi ku ni tiva ka ti-high school ku ri kho tin'wana ta to ti nga dyondziseki ko va leyi a ni tirhaka hanyani toma tatani nhlongwana va dyondzisa accounting kambe a ni tivi ku n'wina kwala mi nga kona se ni lava n'wina vanharhu laha mi ni hlamula hi kota ku twa ku mi tiyimisele yini hi vumundzuku bya a ni swi tivi ku SGB yi fika yi ala nhloko ya xikolo hi mhaka yini loko ri ku yi ala hi swivangelo swo twala hikokwalaho ka yini yi nga rhumeli swibumabumelo swa swoleswo ka nhloko ya ndzawulo n'wina va vuhosi mi ri yini loko xitetani xiyimo hi ku ku na ti-royal council ku na ti-civic kwalaho mi ri yini hayi ka ni nge hoci na mukhanselara kumbexana na mukhanselara mi ri yini mukhanselara hayi kona ka xikokwani hala ka library le ka Mavalana okay a ni tsundzuka le ka Mavalana ka library na timhaka leti ta ka Mavalana hi le ka Mavalana la ka timhaka ta mali ya marhumbini yani ku hayi mi nga yi tlheriseli leyi kambe hambi swi ri tano mingisero mugera nono FM hi ku twenini ku khome timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona leyiwani hi ta sala ndzhaku hi kota ku twa ku hi nga va pfuna njhani loko mi lava ku va ti-principal na dyondza ni xikolo mi apply ivi mi va ti-principal swi helela kwalaho a swi byi swi lavana ku mi ya kondletela vanhu hala tlhelo mi ku phela ku fanele ku ve mi principal hayi mani hayi a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi twa ku mi khome yini kwala mi nga va ku mi ri koho eka nhlekani lowu kambe ni pfumelele ni sungula ni hundza laha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula It's also mixed from Garano FM na kwa Africa wa vulavula eka kwa shala wana tweaks kugala ni studio 2 studio 1A ile amasingita mo ile anga kona yamkela mixer usungula nhlekani lo inhlekani lava ku twa ku n'we mi khomete timhaka kona mi nga yingisela mi ri koho nhlekani lowu inhlekani swi tikomba hi nga si va na munhu laha humani mu humelerisi humani ka nhlengeletano n'wina se ya hi tenini hale le ka nhlengeletano yin'wana ya vusiku yi nga sukula khale ngopfu le ntirhweni se no hleketa kumbexani yi nga va yi kha yi va kavanyeta kambe swi ri tani 0860 002543 nangona ku Afrika wa vulavula timhaka tihi kumbe tihi leto mi nga va ku mi ri na toho eka nhlekani lowu a hi lava ku twa toho hi twa ku mi angula mi ku yini namuntlha ku ri musimboniku ku tetani hi ku anakeni timhaka ti tele ma yi va mhaka kona se timhaka ti tele ti tetani to vula ntsena ku mina na wena hi fanele hi angula eka tona ku ya emahlweni kambe hi ya swi hambanisisa ku yini ku leri phorisa ra mampela leriwana hi phorisa ra mampela hi endlisa ku yini va ka yena i swin'wana swa leswaku hi hetelela hi swi tekela nhlokweni swa swilo leswaku loko hi ze hi tirha na maphorisa lama se na va hundzukaka swigevenga swi hetelela swi hi veka ka xiyimo xo ka ri kahle hi ndlela yaleyo a hi ku ti mingisero munghana lona FM a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani Kalani papa mpfukeni hi pfukeleni ngo vona papa mpfukeni okay mina ni lava ku vulavula a no va ni mi tlherisela ndzhaku ko va timhaka ta ku ri hi tshama hi ri ku vileleni hi xilo xin'we mhaka leya ya ka Eskom ya ti-reduction ya a na ha swi twisisi ku a ni tshami kona kaya mara
na weekend le a ne ri kaya ni vhakachina kaya ni nge chavi ku vula no mahala va blank butter okay gezi ra koho reduction mina ni tiva ku kun'wanyana ka mati kun'wana ku fana na haleni hi tshama kona Joni reduction ya kona va hi byela yi ta va rini yi karhi yi rotate hi ndlela yaleyo so hala kaya ene na swi tiva ku ri gezi ha xava ina va nga va ri kona vambirhi vanharhu va nga bridge masiku hinkwawo loko yi ku 7 o'clock yi ku 5 o'clock nampundzu gezi ri fambile 7 o'clock namadyambu ku ya fika hi 9 gezi ri fambile a swa ha twisiseki mina a ni tivi ku ri ho fanele hi swi endlisa hi swi nga twisiseki ke mingiselo mina a ni nge rotation leyi milava yona hi yaleyo se swa tiveka ku hi 7 ra madyambu ri ta famba ri vuya hi 9 hi 5 nampundzu ri ta famba ri vuya hi 7 se swi vula ku swa tiveka swi hlamula xivutiso lexami ku a swi tiveki swa tiveka i nkarhi wolowo xiphiqo xin'wana i swa tiveka sweswo mina leswi ni vulaka swona swi nga tivekeki i timhaka ta ku ri a ni tsundzuki ku ri hi bridge gezi a ni reduction va vulavula hi mhaka ku ri aka area yaleyo loko ku ri na vanhu vo tala va nga bridge gezi va ta ndla sweswo yes ene hina va va kona ti-contractor leti ti fambaka hi miti kwala ni nga tivi ku ri va cheka swona swa timitara ku ri hi bridging or a hi bridgeangi mara a ni tshama ni twa ku hi bridging or ka mani va bridging ina va nga va ri koho lava nga bridge so ha swi twisisi matirhelo ya yona Eskom na ku fambisa reduction ya yona ku ri kumbexani hi mhaka ku ri hi le matikoxikaya wo chuziwa ku ri gezi ta famba a ni va vulavuleli kambe ku ya hi leswi ni swi vonisaka xiswona xiphiqo xexi mi nga na xona na loko mo vutisa na va le Giyani va ta mi byela sweswo ku va na xiphiqo xexo ri fambisa sweswo a dorobeni a lokixini a ti-A ti-B a ti-A a ri fambi a business center ri famba a D1 nako a ri fambi ri famba ti-E na ti-F ku va ku ri load reduction hinkwakwalano se ku vanhu vo ka va nga hakeli kumbe yini i method lowu Eskom wu nge le ku wu tirhiseni ene loko a no va ka xiyimo xa ku ni hlamula ku wa tirha kumbe a wu tirhi mhani ta ku a wu nge va vuyerisi nchumu wu to ya mahlweni wu ndla ku vanhu va nga ha xavi gezi kambe hi leswi va nge le ku swi tirhiseni ve ri a mi xavi gezi loko va ze va teka xiboho xa swoleswo na mi twa khalanga na mina vhele a ni lava ku ta kwalani ku ri phela sweswiwani leswi Eskom a hi phuxaka swona i hi phuxa ku ri a hi bridge hi ku swa fana gezi a hi ri kumi hi mfanelo na ku loko sweswiwani ku ri na loyi a nga bridge loko ku ri na loyi a nga bridge ivi na n'wina mi nga bridgeangiku mara hi 7 ri mi fambela ku fana swi vula ku loyi a nga bridge hi ya nge le ku tiphineni hi ya lawulaku se n'wina mi nga bridgeangiku swi vula ku n'we mo hlupheka swi vula sweswo khalanga a hi tivi ta tlhe va lava hi twa ku va ri yini kambe mina ku ya hi mehe loko a ni ri na xuxuvula ka Eskom a ni ta vula ni ku method lowu va wu tirhisaka wu tirhi kumbexani va lava swoho ku vaaki va vhe va nga ha xavi gezi laha ku heleleke se ku vhe ku timeka ku byihi hi ku leswi se swi nge le ku ndleni i ku vanhu va le ku toloveleni ku hi 7 va ta tikumela power bank ivi loko se gezi ri vuya va ri tirhisa hi vuyada lebyi va nga ta kota hi byoho ivi byi khumba na hina van'wana hikuva ni ve ri gezi loko ri tirhisa hi vuyada wena ri khumba na lowun'wana a nga swi tiveki kambe ni mi tweli papa ni khenseli swinene la blank vater la a hi tweni n'wani ka 0860002543 timhaka ta load reduction ti tikomba ti ri kule ngopfu na ku fika makumu ni vone na vaaki ve le a nkowankoma kha va kombisa ku vilela masiku ndzhaku hi timhaka tona ta load reduction kambe loko vanhu va ya mbamba ku mbambo wa mincisi ku va na tintambu ta izinyoka a va vuli nchumu a va tereki va tereka loko siku ndla load reduction i mukona wa xinyayo tsemahala na a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka papa mina hi pfukile hi nga vula n'wina botpet hi pfukile mina ni na problem kwala ka munghana lonene mama problem ya mina i xitori lexiya xa xichangani lexiya hi xi yingiselaka ku na vatlangi van'wana mani va na vo ma-10 years va ri laya vo Bontshisi na va Carolina a mi cincinyana hi kuma marito lamantshwa na khale hi va mami onhela yini n'wina marito lama khale i khale hi twa siku rin'wana na rin'wana i Bontshisi i Carolina
kumbe hi twa maritonyana lamantshwanyana swintsanana ma o lero n'we mi na xiphiqo na valava vambirhi ya vumbirhi ku ri ku pfa ku nghena tindzimi tin'wana kwala ka xitori xa Xichangana tindzimi tin'wana mara aka switori swin'wana swa Sizulu swa Siswati swa Sepedi a hi twi ku ri na mahlangani lama va nghenaka laha mara aka xitori xa Xichangana ku na tindzimi tin'wana ingaku hina Matsonga a hi swi koti ku ti endlela kambe yale an tali ku kanetana na miyingiseri kambe yale na ni kombela ku kanetana na n'wina ma yingisela switori swin'wana ma yingisela ni yingisela switori swin'wanyana a ni swi tshama ni byeleni swin'wana leswi mi swi tivaka handle ka mina hi mina swa tindzimi letin'wana ni yingisela Xitswana laha mi nga kona a ni swi tshama ni twa va peta ni byeleni xitori xa koho vito ra xitori lexi mi xi yingiselaka xa Xitswana xitori xa Xitswana va ri Lebollo okay xin'wana mi yingiselaka hi xihi i xa Sepedi xa Northern Sotho xa le ka Thobela va ri yini xitori xa koho a hi swi tshama hi twa ku ri na Xitsonga xigeni va ri yini xitori xa koho a swi tlanga aka TV xa Xitsonga a hi ri na tindzimi tin'wana ku nghena Xivenda na Xisotho papo yimani a ni lava ta ku hi kota ku twanana lexi xa Thobela mi xi yingiselaka va ri yini vito ra xona ni lo rivala vito ra xona khale ni ha swi yingiseli mara yimani mi pfuna papa yimani mi pfuna Afrika-Dzonga leyi hi hanyaka yona a ya ha ri yona leyi a hi hanyaka yona hi nga se fika ka 1994 leyi hi hanyaka yona sweswi i Afrika-Dzonga leyi kondletelaka vun'we bya rixaka va swi vitana social cohesion se loko yi ka yi kondletela vun'we bya rixaka loko ndzi ni mi vutisa hi ndlela leyi a ni lava ku ta twa ku leswi mi swi yingiselaka hi swihi loko mi kha mi yingisela Mahlakung xi koho Xitsonga ka Mahlakung loko mi kha mi yingisela ni rivele vito ra xitori xa Phalaphala xi koho Xitsonga ka xitori lexiya xa Phalaphala hi mhaka ya ku ha swi tiva ku laha ku nga na Vatsonga kumbe Machangani na Vavenda va kona ene ha swi tiva ku laha ku nga na Vatsonga kumbe Machangani na Vasotho va kona okay na swi twisisa mara ke a hi hlulileni laha ka vaboncisi i khale va tlanga vaboncisi a ni va wisisi nyana na loko vayingiseri va va rhandza hi ndla yihi mara va ri mi swi tiva njhani ku ri vayingiseri va va rhandza hikuva a ku na laha hi botaku ku ri hi ku va ku ri na kumbexana yimani ni nga yi hlamuli ke n'wina mi yisa ka vinyi va xitichi yimani ni huma ka yona yi yiseni ka vinyi va xitichi ka Chabalala kr@sabc.co.za alright enkomo papa leswi ni tivaka swo me hambi wo fiki vona Uzalo hambi wo fiki vona Mubango ku na lava va nge ti-main characters va Zwindini hi rina ri kona hi mpfhuka yi sungula Mubango 1 i cinciwe ka Mubango 2 se mi ta kota ku swi twisisa ku va kha ku endleka yini handle ka loko ri ku papa mina swin'wana ka valava vambirhi wey ka xavisaniwa loko ri xilila kambe swi ri tano ku ri sati ti nga ri ti nga ni ku hafu ku bila awara ya 12 ivi kusuka kwalano hi laha hi nga ta ya hi ya kuma tinhlokomhaka ta mahungu na mhani Nkosi na Chauke ivi loko hi suka kona hi lava ku bulanyana hi timhaka ta tiko ra hina na vugevenga va ka hina loko se vanhu lava hi nga va thola ku va vo va hi pfunaka ku lwisana na vugevenga ku va vo va pfa ku va khomiwa swi vula yini hi timhaka ta ntirho wa hina tanihi tiko ku lwisana na vugevenga hi laha kumbexana hi nga pfunaka ko loko mi vone video liya matitwelo ya n'we wahi mi vone yini mi ya hetelela mi vona ku swi hi fikisa ka xiyimo xa njhani xiyimo xa muxaka lowu hi ta tirhisa nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860 002 543 0860 002 543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa hi kota ku twa ku n'we mi angula mokoyeni mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa tlhelo rin'wana ra n'wana ra mhaka loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti khumbaka kumbe leti ti vulavulaka hi timhaka leti ti khumbaka leswi hi vulavulaka ha swona ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta
ku lwisana na vugevenga hi ndlela yeleyo nokona ku Afrika wa vulavula nkosinathi Zitha Manchauke hi loyi na mahungu ya misava ku ya awara ya n'weta yimisekweni hi ta teka riqingho rero ka 0860 002543 ya N'wazitha somingiselo mngena lona FM Kheseli Manchauke N'wazitha na mahungu ya misava ya awara ya khumenharhu ku ya ta yimisekweni hi ndlela yaleyo nomboro yaleyo 0860 002543 un'wana i ri ka mina i ri loko wo ya kun'wana kun'wana hambi ku ri swiphazeni swihi kumbe swihi loko ri xidyambu i vona timovha ta maphorisa ti ri kolomuya ti va ti kha ti landza mali hayi man ti landza mali hi swi tivisa ku ti landza mali kumbexani va kha vo ya ku kambeni ku ma hlayisekile ni vula ku hikokwalaho ka yini ku va landza mali a hi boleni va ka hina hi vona ku hi ta huma ka mpingu lowu hi vonaka ku nge tingheni ka wo wa ku lwisana na vugevenga Afrika-Dzonga ke wo tshungula mingiseri hi loyi nhlekani ayi kana papa mina okay pokele hi nga vona papa awa pfukeli hayi ndhawu leyi a yi nga ta huma sweswi a yi nga ta huma sweswi hi ndlela leyi nga kahle minkarhi yin'wana ni paniseketelela nawu no paniseketelela ni seketelela nawu wa hina hayi khona a hi feke wu cince swinene nkarhi luwa loko hi kuma ntshunxeko ku ri maphorisa lawa loko lositeki va jampa nawu hi ndlela yo karhi ya ku fanele ku ri hina hi tshembele ka vona ku hi vo va sirhelelaka ku loko va jampa nawu ku va na ku xivuriwa hi ndlela leyi le henhla swinene hi ku hi vona hi nga tshembela ka vona hi vo tiko ra hina so hi ku kambe swi nga va swi lahleke kwihi swi xupuke kwihi khalanga loko mo swi ta kahle swi endlaka ku maphorisa va gina va endla hi ndlela leyi ya ku ri se va endla so i ku ri na vona a va na matimba ku fika kwalano loko va vona matimba va kota ku ku yi teka va swi tiva ku loko leswi vo kuma swo karhi ka munhu wo karhi va ta kota ku endla hi ndlela ya xiyimo xa le henhla a swi ta va kahle ngopfu so loko leswi vona va nga ri na matimba swi boha ku na va follow vugevenga se ndzi hlupha kwalani khalanga ku hikuva a va na matimba vanhu lava swi boha ku se va endlela vugevenga because na vo loko vo fika va endla swin'wana swa ku ri at least va tirhisa nyana force nyana ka vugevenga u ta kuma ku va ku phorisa ri khomuni kambe ni vula ku loko munhu a pfuna ku yiviwa ka timovha i va ri ha matimba ya yini kwana khalanga loko mo swi ta kahle loko na wa hina wo tiya a ku sunguleni mina na longo ma ku sunguleni mi mhaka swona a wo tiya kahle ku sunguleni a ta ku pfumale ke munhu wa phorisa wa ku loyi a tirhaka hi nawu a ndla vugevenga wo tlhela va tshikelela wa nyika matimba ya ku va ndla vugevenga wese hikuva va ta swi vona ku loko leswi va khoma munhu a tshama ya malembe ya 4 wa vuya sweswi nga ri khale loko munhu loko swo a khoma phorisa mi ta kuma ya phorisa va nga khomiwa i khale nga khari gevengeni se i khale nga ri na mali ya vugevenga i swi vonini ku a ku na wa straight la phakati se ta huma njhani kwana swi loko i nge humi ho fanele amukela ku hi le ku hlambeleni andzeni ka vugevenga a ti lava ku nghena ngopfu ka liya boss ni kuma laha politiki nga nghena ngopfu because politiki ona too much so leswi va endlaka swona loko mi ku politiki yi onha too much mbula yini loko va ku ri ku rhanga va yiva se lava phorisa va tshikela yini hi va vona ku va yiva munhu mi twa ku mali yi lahlekile kodwa na case se yi va ku herile amoyeni vona wa swi tiva ku yi ta helela moyeni ya vona loko vo khomi va ta vuya swi nga ri khale ende hi fanekele hi huma hi ka politiki ya ku vhota khalanga because loko na humi hi politiki ya ku vhota swa fana loko hi ya hanala ya se a hi hlayisekanga South Africa futhi hi west ngopfu a hi hlayisekanga because loko swi ta kahle hina vo tala ngopfu va swigevenga va tele ngopfu va tlanga maphorisa kule ngopfu i nga hleketa ku ri i nga ri va nga hi nyika ti-badge na swibamu ku hi nghena hina hi hexe un'wana na un'wana wa phorisa ku hi se hi dlaya vugevenga se hi marito man'wani mi vula ku yini la mi vula ku lexi xiyimo xi nga hi xiswona xo vula ntsena ka ku maendlelo ya hina tanihi tiko ra timhaka ta tivhoti na swa tipolitiki a swi le ku hi vuyeriseni nakatsongo khalanga swi onhela too much swi onhela too much because hi vona vanhu lava ngo va tshama hansi va endla milawu a va ndli milawu ya yona leyi sa endlekaka because va sirhelela vona ku loko va yive mali va tlhela va va safe
va na mhaka na mbuyangwani la nga diyana va na mhaka na mbuyangwani la nga malamulela a va na mhaka na yena va na swona leswi swi waveri loko munhu a xavela vote a hlaya tihomu a nga nikisiwa ni tsaka ku ri yi ta nghena ku a ta yiva mali phambili i va kha tsakela swo hi ku hi leswi a hi ka hi vutisa ku hi nga ta vulavula hi swo hafu ku bile awara ya 12 ya 13 i ta va kha tsakela swo i tlhela ni homu munhu loko munhu a va na vote ni ku va ku tsakela i tsakisi ku ya kuma mali nemetweli vate swona ka 0860002543 nakona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM ni kombela leyi ya tihomu hi nga ngheni ka yona sweswi ne i ya hafu ku bile awara ya 13 a hi vulavuleni hi liya ya xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko xa vugevenga na maphorisa un'wana hi loyi nhlekani Nhlekani mpfukeni Botpet hi pfukele minjhani hi pfukeni xikhulu man I can't ya Botpet man koti ku twisisa ku why loko phorisa rin'we ri onhile ri fane ku pendiwa maphorisa hinkwawo Botpet ni tekela nhlokweni ku crime yi nga va yi ri henhla ene ku va na vugevenga Botpet whether ka tiko rin'wana na rin'wana i ti-stakeholders to hambana se Botpet maphorisa i vanhu na vona mara swi nga vuli ku hi fanele na maphorisa hi mhaka ya ti-individuals to karhi Botpet ku lwa na vugevenga Botpet i mhaka ya ku justice system yi panicha njhani vanhu ma twisisa se ntani ka xikombiso ku na maphorisa lava hi lava va apeluka i Tredhol malembe mo tala i sukule Joni va apeluka va vuya va ta se Salamani ni tshame ni nyika xikombiso kwala a va tekanga nchumu xa munhu se maphorisa lava that's how swilo swa social media swi nga maphorisa ma hina ma tirhaka Giyani police station va tirhaka 100%. N'weke police station va kona va ngove lexi xi hluphako i ku loko n'wemi ku va miyexe va tirha kahle a hi ali na sweswo a ku na lwangele ku aleni sweswo kambe lexi nga koho i ku reriyani rin'we ra maphorisa hinkwawo laha xisakanini tamatisi hi yo mhaka hi ku namuntlha hi vulavula hi ku loko vakulukumba lava va ze va kumeka va kha va khomiwa swi vula yini ka mpingu lowu hi nga langutana na wona wa ku lwisana na vugevenga swi nga va swo vula ku ze va khomiwa i mhaka ku nawu wa tirha a wu hlawuli na kumbe swo vula ku hi le khombyeni maphorisa a va hi tlhogomeli i ku nawu wa tirha a wu hlawuli mara hi ku ya hi leswi mina ni nga swi observer Botpet maphorisa ma hina hi ku ya loko ni swi rheta mina personally 85% maphorisa ma hina South Africa va le ku tirheni ku va ku a ni tamatisi rin'we ri nge borisi matamatisi hinkwawo ta mi nyika xikombiso xa corruption Botpet swi hinkwaswo swi le ka ti-government institution hinkwato ti-private sector hinkwato ta mi nyika xikombiso xa le kusuwani Kruger National Park ti helini ti-rhino mara hi marenja hinkwawo lama a va ri involved ka rhino poaching va kona marenja lava a va passion ya vona a va lwisana na swona a va lwisana na swona ma ntwisa Botpet se mara hi kombisa Botpet vanhu va nga blackmail maphorisa hinkwawo a maphorisa hinkwawo va nga endleki swona okay loko hi ka hi nga katsi hinkwavo lava va nge le ku ndleni vugevenga ke hi yini hi vona ku fanele ku ndleka yini that's why ni ku swi lava ti-stakeholders to tala swi lava justice system ti-national prosecuting authority va chochisa loko munhu a joyina South Africa a khomiwa ene xin'wana lexi hluphaka Botpet ti-correctional facility ta hina tijele ta hina va dya mukapu va nwa titiya va khomiwa kahle hi leswi ni ku vanhu va khomita crime easily mara point leyi lako hi vula Botpet ku loko munhu a joyini whether i phorisa whether i munhu un'wana loko a joyini munhu a khomiwa a prosecutiwa a sendiwa jele se hi nga blackmail maphorisa ma hina ma South Africa hi mhaka ya vanhu vo karhi Botpet leswi a swi vula ku mingiseri swi nga va swi katsana ku loko hi ku maphorisa ivi hi katsana na vanhu vo fana na va Sergeant Mashaba munhu wo tirha hi ku hiteka kumbe va Sergeant Rikhotso va warrant officer kambe se ma ha ri wa tirhisa mi-captain va captain Maluleke sweswo swa ku tani va le ku tirheni ku hiteka vanhu valava kambe miri yihi hi lexiyimo a hi amukeleni un'wana mingiseri kambe andzaka leswi tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula.
ile kama kana lona FM komandela kumenongo tumenata iseba awara ya ngwe msaba na manikos na chauke inwazita kameke ayo kutumingisira mina tabula na Captain K Makhwele laba banga abarambulavleri wa maphorisa a Gauteng hola ku tabula na bona ku kahlaka timakali ta bugevenga na maphorisa swi nga fika la swi nga hambanisiwa ku ke kumbe la swi ta nga vula ku se swa hambana hi ndlela yele ke ayo kutumingisira mina nga tirhisa South Africa mungana X handle hi kota ku twa tlhela rin'wana ra wena maka ku ya mahlweni amkeleni n'wana mingiserelo nhleka na vaxumi emoyeni agiyani epfukile ngoko epfukile peluka Daniel Mtombeni tshungu nhlokomhaka leyi vulavula na wena twi mindle kahle ngolo mi vitana Maseve Captain K Makhwele loko va tata va ta hlamusela swilo leswi swi onheke kusukela loko hi nghena ka xidemokirasi swo tala swa swona loko mo languta kwalaha ka 2010 laha loko hi lulamisela World Cup a hi lungheke ngopfu maphorisa hambi ku ri madoroba ya lama mi nga vulavula hi wona na kokwani Xilova mungu ya thyakile a ya base ngopfu swi la ku vula ku vanhu va ka hina kumbe vurhangeri bya hina vo ka va nga swi lavi ni hleketa kwalaha ku nga sina World Cup a ku nga laveki na thunsi ra South Common yinene leri swo hupa munhu hi mpama eka mani eka n'wina eka manghena epurasini ku i ta yi thyakisela leswaku vamatiko loko va tala va kuma ku nga kahle se hi ku kongoma lexi nga fika swi hlupha la eka vuphorisa lebyi nga kona sweswi ku hava leswi hi ririmi ra vadyi va hlavuve nge i vetting ene xin'wana loko va nga ndzi vetting khale loko mina ni tlaxiwa ni tiva ku a xi ri xihundla loko ni ya John Foster a ni nga swi tivi ku na security branch kumbe lava ka Medan robbery lava tirhaka hi milandzu leya xiyimo xa le henhla va nga rhumiwa ku ya exikolweni va vutisa hi vito ra mehe va ya ne le tikerekeni va ya ne le ka makhelwana wa mehe va ka hina va ka Mvuvu ka Mthombeni va nga swi tivi va tlhela va kuma authority ya papila ku huma ka Ndabezitha ku ni hanye njhani se a swi ta ku mi thola munhu loyi a nga basi se namuntlha a swi koteki hi mhaka ndlala ku ha mintirho wun'wana na wun'wana o wela kwala ku nga kusuhi ntsena a ta kota ku tlela muti wa yena wu dyile na a dila kuma ntirho sweswi mi vulavulaka hi swona langutani leswi nga humelela eToshanguve ku ngheneleriwe wa ka manana a dlayiwa swisiwana swa vanhu leswi la ku pfunaka va maphorisa ya hina leswa CPF hi ku hayi maphorisa ya hina loko hi va vitana va hlwela lava namuntlha ivhele a hi nga ti hembeli ti va ti ri koho kun'wana ku nga va ku kumeka maphorisa ya nga pfariwangi ya lovile ya nga thawuriwi man'wana kambe a ku vi na sayini yo karhi loko mi vitaniwa ivi ya CPF va teka ringu ra ku nghena switarateni va ku hi to tipatrolela Soshanguve ya hina swigevenga swi yaka vanhu lava mbuyangwana a va na swo lwa hi swona a va na swo tivhikela ku fana na maphorisa va nga na ti-R5 va nga na ti-bullet proof va nga dyondzela ntirho lowa wa xiphorisa na maendlelo ya wona va lovile se meni nge loko swi fika loko tanihi vetting yi nga ri kona a endleni leswaku ku vuyerisiwa swilo leswi a swi nga onhangi nchumu ma vona loko ku ri na ku dlayiwa ka munhu purasini ka manghena swivana lava a va vitaniwa a va ri Brixton murder and robbery loko yi fika a mi komba na leswi va ka va nga mi vutisangi swona se sweswiwani ku na leswi swi tirhisiwaka xiswona and leswi tirhisiwaka xiswona loko hi vona ku a swi tirhi a hi vuyiseni leswi kotaka ku tirha hi ku xigevenga swivara ni mi byela ri lo hosi swi nghenela vanhu tindlwini mind you hi hlaya mahungu swivara munhu a nghenela munhu wa n'wina xaka ra n'wina muakatiko wa n'wina andlwini va fika va swigevenga leswi swi endla nhamu ya n'wina sesi wa mina nsele mi langutile swi heta swi famba swi tlha swi endla muti un'wana statistics ka xi hi byela ku ku na vugevenga lebyi ene byi le ku andzeni hi ndla yini hi swona na langutani leswi Mukhwana za tirhisaka swona general wa le KwaZulu-Natal loko na ku heta kulukumba luya ndhawu liya ku na swibamu swo tala ngopfu loko hi ta cinca nawu hi ndla Arms and Ammunition Act 60 ya 2000 hi laha nkulukumba Mandela va nge swibamu leswi nga kona swi nga ri ki nawini a swi xiya cukumetiwa lwandle kumbe ku antswa ka swona ku mi nga thyakisi lwandle tlherisani maphoriseni va ta mi nyika leswi nge i amnesty na loko xi ri nawini i vona ku a wu na ntirho na xona kumbe mukhalabye va love va xi siya
hi ku swigevenga loko swi tshova ndlwini swi teka xibamu lexi ya dlaya vanhu tlheriselani emaphoriseni vanhu a va le ku endleni ka swona ene vete a wu nga khomiwi a wu nga tekiwi tintiho se kambe leyi a ni lava mi nga fambi mi nga yi vulangi hi leyi ya ku un'wana wa ku mi tshama sweswi a ku mi fambi tindhawu leti hinkwato mi yo ze mi ya ti wisela mi nga welangi ka lava nga kumeka va kha va endla manyala se xivutiso ku kahle ku xota yini lexi xi hi hluphekisaka tanihi tiko ku nga va ku ri mhaka ya ku ngopfungopfu loko hi vona video liya ya tolo kumbe leyi nga kangalaka ku hela loko ka vhiki ya maphorisa lama nga helela makhomiwini hikokwalaho ka ku va na vo va kha va khumbeka ka timhaka ta vugevenga swi mi tisela yini n'wina tanihi un'wana wa maphorisa makhale ni swi vonile that is why xivulavuri lexi nga vula edisungwane xi vulavula hi matamatisi a hi maphorisa hinkwawo a ni ala na swona maphorisa ya ku fana na malama ambulaka wona va vonile ka video va khomiwile a ni tirha ka disciplinary mina ni tirhe 12 years maphorisa mi ya mi kuma nkarhi mi ya lava statistic ma hlongoriwile mo tala man'wani tani ma representa tani n'wi byela hi nga siya leyi ku leswi nga swindla loko i ya dyondzela vuphorisa lebyi te i lava ku hlayisa tinhundzu na vaakatiko i lo ti hlongola hi wexe ve le ku hlongoriweni swivava ve le ku hlongoriweni vanhu lava thyakisaka swilo swa leswi swi kumekaka swi ri kahle vaakatiko lumani maphorisa ndlela mi tshami ni ta leswiya khale a hi ku i ti-informara loko mi hlevela maphorisa ndleve swivari wa mi nga hleveli pelu ka luya na luya na luya van'wani maphorisa ya hina va rahiwe swifuva hi tidonki fambani ka vurhangeri mi ku laha gangeni ka hina ku na timhaka ta ku duvula ka swibamu laha mugangeni ka hina ku na vanhu lava nga swibamu loko mi twa ku fana leswi nga ka enhlekeriso xa nguve boti thomi mthombeni provincial commissioner vesiya ya khoma nkarhi wun'wana na n'wana premier i vurile i yini na hi lava nga teka vumbhoni va luma maphorisa ntere nakona lava lumaka maphorisa mi nga lumi jiki na jeke hikuva van'wani vo ta ntsena hi leswi hi ririmi ra vadivahlapi va nge i accomplice i ta va mpimpi a tirha maphorisa ku lona a ya byela swigevenga inkomu swivanhu 100 ni mitwini kesi komo 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela imani sungana no ndlela ta vuya ni samahlweni ka leswi hambi ku ri mhaka rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula micindana na tsaka ku ya dihla yini moyexo wa mina se ni hundile se na tsala la ni ku hihla hi 1250 ni hambana la wara ayamkele ngone mixer 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hele ka Munghana Lonene FM suka studio 1A Masingita Mall hela hinga ko indala le ayamkele ngone mixer lo nhleka Buthat botomen minjani kupfuka botomen ayipfukile ngoba ipfukile hani la ku nghena ka yo hlokomhaka nun'wana wa vatirhi ntirha Alexon le airport kwala airport yeah loko tinhundzu leti fika lawa ri thambo ti lachiwa ka ti-tractor ka ti tsaliwanga ivi ti huma before ti huma Jonas Freeway R21 ti va ti escort wa maphoyisa and leswi va swi layichini swi va can be drugs swi nga va ti-drugs kumbe swin'wana swa ku a swi le nawini ti escort wa maphoyisa yin'wana ya mbirhi vhiki leri nga hela ku yini swi vula ku maphorisa hi va ya ta lava va pfuna ka vugevenga lebyi kambe xivutiso ku ta ku hi fike njhani macheleni ma nga tala phela ma twa ku vanhu lava va swi kota ku fika va humesa maybe va humesa 200,000 va ku kombela u khoma 200,000 u yi escort la truck liya ka off ramp liya wa yi tshika ivi ku tlhelela ndzhaku a nga endlanga nchumu just escort ku va nga yi khomi truck liya va famba na sweswi famba na swona ya sala na malahlela ku xixikulu i mali hayi hinkwawo maphorisa na pfumela mara na swi express masiku hinkwawo ni tirhela airport le ka drawing ntirho wa khapu masiku hinkwawo na swi express vana sweswo ene a ku na ndlela yin'wana ya ku mi ta pimpa ku hi wo maphorisa mi nga pimpa ka reri nge le ku tirheni sweswiya ni tsakisa hi loyo le KZN Mtunu Mkhwanazi wa famba a endla tinhlengeletano va byela ku loko ku ri na mhaka ku na swo karhi swi vonaka tana u nga chavi tshinela hi ta lwisana na vugevenga lebyi mara la Gauteng u ya kwini loko swi ku ya Captain Park u ya mangala mhaka leyi va ri tlhe va jikela wehe futhi u tshemba mani loko swi ri so
se ni vula ku loko yi kha yi escota a swi koteki ku na maphorisa laman'wana va yimisa ma ku wena escota ku loyi u n'wi escota hi leri nge yini a swi va ve ku yimisa ni ri famba na maphorisa ti-blue light busy leti tlangatlangeni la henhla va le escoteni loko va fika efremp a yi tshika i liya ya famba ri one ya fika warehouse va chixa leswi va chixaka swo va hetile u na 200,000 xikhwameni problem leyikulu i mali maphorisa ka hina ma rhandza ngopfu mali se swi vula ku ku fanele ku ndleka yini na ku ngeteriwa mali kumbe hambi yo ngeteriwa swi nge cinci nchumu no hi le gojini se hi nghenini ku na ka a ka sa ha humeki hi le gojini no mbomomela ni mi twini ni khensi inkombo to mina ya loko ni tshamela ivi ni twa munhu aku hi nge he humi swi ni vava ngopfu sweswo ku twa ku hi nge he humi hi laha swi ni vava kona hi se swi vula ku yini swi vula ku tiko ra hina ri films n'waveri yini 0860 002543 kambe leswi a hi swi languta leti xilungwana ra kahle ku kumbexani hi ko xikombiso xa kahle xa ku maphorisa ya tirha loko zi va khomiwa vanhu lavayani a hi xikombiso xa kahle xa ku va tirha a ni tivi a hi amukele n'wana mingiserelo nhlekani hayi bukhot buti wa mina hi pfukile hi nga vona buti bukhot I can't kombela ku va swikala vito ra Auckland Park inkomo buti wa mina a kaya ya respect bukhot ni kombela ku nghena le ka leya maphorisa ni kombela mi langutana na network ya n'wehe kwala mi nga kona makwavo mi tlhe mi ku enyana riti mi kota ku twala kahle okay moni yima a ni ri andleleni na ku drive in moni teka space la hi ta kota ku twana ya swi lava tani hi ku na swi twa ku na swin'wana swi endlaka ku hi nga twani kahle se swi vula ku a mi ni tlhomela haka lexiya xa komu bukhot ni kombela ku khoma ni ya maphorisa bukhot a tiko ra hi ri mbombomerile ma swi va hi nghenini ni ze ni tirha a garage a filling station hi vona a swilo ti-activity ti endla hi tikriminali laha mi kuma ku maphorisa va awe hi swona va tlhe va hlangana na vanhu lava va xavisaka ti-drugs a ti-garage hi hetelela hi nga twisisi ku ya swi ripota ka mani loko swi endla hi vona amahlweni ka n'wehe ematikweni ya hina hi vaakatiko laha a hi fanele hi protecta hi vona na meti swi vava ngopfu bukhete swi vava ngopfu hambi ni nga mi kombisa hi leyi ya traffic department a swi olovi bukhete la South Africa ku pasa license yi nga humesanga cold drink va yi vita cold drink why ku nga vi na ndlela yo mfumo wa hina wu yima wu hi lwela ka swilo swo karhi va implementa milawu yo karhi ngopfungopfu na ka leyi a mi hi khumba ya salary na yona ya affecta that is why they ended up va nghena ka ti-activity ta vucriminali loko maybe siku rin'wana vo zama ku ngeteleriwa salary kumbe a ku ta va na ku cinca kambe phela xiphiqo i ku mali a yi tali true but kambe loko ku ve na ku cinca mi swi vona ku laha ku na ku cinca na swi kota na ku protecta ntirho wa mina mara majority ya maphorisa ya hina va le ka criminal activity i swilo leswi va hanyaka hi swona loko mo tala la Gauteng Buthet a ti-garage to tala ku tshama ku yime maphorisa reason why loko va fika va nyikiwa free coffee free cold drink loko moya kambe a ti-garage kavula free coffee a swi onhi nchumu swa onha loko va nyikiwa coffee ya le mahala loko va ya yimela kofi la ya Buthet ku na tindhawu to tala tirhobota a ti tirhi hi neta maphorisa walawo ku va fanele va kota ku hi controla traffic i mpundzu kumbe i afternoon vanhu va chayisa vona va le ku nweni ka kofi ya garage mara mo swi nyanyisa kona avo vhe va kha va hatisa ku yanwa avo hatisela ku avo va kha va yanwa
va tshamini kwala va tikela ivi va famba boti wa mina. yes va tikela ivi va famba but mara ku loko yo langutisa leswi va swi tirhisaka xiswona a swa ha swi vula ku protectiwa vanhu lava va nga na swa vona ntsena la South Africa. Loko i nga ri na swa wena a wu protected a wu hlayisekangi. Ne me twele boti wa mina. So na leyi ya vo famba na swiphazeni good a hi fanele hi kuma vanhu lava va nga ta va monitora. It's true swa humelela na swi vona na lomu ku na ti-sporter camp ni vona ti-van ti nghena ta huma ti nghena ku hava complainment but ti nghena ti endla yini good loko mi langutisa ndhawu yeleyo hi laha ku xavisiwaka swidzidziharisi. Mi vula ku a ku fanele ku langutiwa ku loko vhene yi ze yi nghena la ka ATF a yi va yi kha yi lava yini. Exactly. So a swi endliwi swilo swa ku fana na sweswo but ko tekiwa tivhene ku rhendele loko mi heta mi langutisa mi kuma ku vhene leyi dispatchiwe kambirhi but yi ya nghena ATF yi nghena ti-B yi nghena ti-C ku ve complainant a yi ri ti-A la mi hetela ku mi nga swi twisisi ku vanhu lava va le ku endleni ka ntirho wa vona kumbe njhani. Very complainant a yi ri kwini. A yi ri ti-A mara a vhene yi ya nghena ti-F yi nghena ti-D yi nghena ti-C loko va yi dispatche ku yi ya ti-A. Dimitri Botovi iko Botovi khensa swinene ehenhla ka nhloko awara ya n'we kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzelaka na mani nkosi na ti Chauke nhlekani. xava lofu ra xinkwa FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Hlekani Khalanga mohaxi lexi endlaka leswaku vugevenga etikweni ra ka hina byi andza ku na man'wani maphorisa Khalanga ya na xinganangana swinene na swigevenga swo swi endlaka leswaku swi nga olovi ku ri tinhlayo ta kona ti ya ehansi. Maphorisa a hi hinkwavo Khalango hambi ku ri matamatisi Khalanga mi nga ya hoxa endzeni ka xisakani ku na lawa ya fikaka ya borisa lawa yan'wanyana leswo swi endlaka leswaku hina vaakatiko hi langutisa maphorisa hi mahlo ngati hi tshika ku ehleketa ku ri kambe maphorisa lava a hi hinkwawo lava nga na vukungundzwana. Inkomu Khalanga. Nhlekani Bothwet na vayingiseri va Afrika vo vulavula leswi endlaka ku maphorisa mo tala ma tinghenelerisa aka vugevenga i mhaka van'wani va vona hayi hinkwavo a va nghenanga xiphoriseni ku va va kha va lava ku hlayisa tiko ra hina va nghene xiphoriseni hi mhaka ya ndlala kumbe va kha va ti lavela mali ku n'hweti loko yi hela ni kuma mali. Se loko a ngheni hi ndlela yaleyo swi le rivaleni ku loko swigevenga swi n'wi byela swi ku a hi fambi hi ya endla so u nga hi khomi hi ta ku nyika mali ya so swi n'wi kombeta swi n'wi fumbela mali kumbe swi n'wi kombeta mali amatihlweni swa boha a landza mali a tshika ku hlayisa tiko. Vaxongi Bothwet ku na nkingha lani ka recruitment ya hina ya le xiphoriseni. Loko i recruitiwa i nghenisiwe hi coco swi ta tsandza kwini swa ku na wena i ya hanya hi leswi i nga nghenisiwa xiswona. Se mhaka leyi Bothwet yi nga ta hela unless loko ku cinciwa matholele ma maphorisa lama nga kona. Vanhu lava suka va ri corrupt loko vo nghena na loko se va ri ntirhweni swo boha va corrupt Bothwet a ku na lexi nga xi endlaka hina. Vanhu lava va vona everyday va tekateka timali wo va vona ene swin'wana to ka i to ka i nga va xoti ku va ta ku khoma a ni va na nawu wona ku fanele va ku khoma. Swilo leswaku vanhu lava teka ticoco swiphazeni swi vona masiku hinkwawo ene shift yin'wana na yin'wana loko yi nghena store i ya collecta ka mani vo aye Bothwet cinca helmen hlungwana kusuka la Giyani mhaka vugevenga Bothwet yi nge heli hikuva na maphorisa ma lama hi rhangelaka Bothwet ve le henhla ka vugevenga Bothwet ve le henhla ka vugevenga swinene. Va swi kota ku escorta movha leyi nga layicha ti-drugs ni nga yi hi ku ti lumaluma Bothwet va swi kota ku yi escorta movha yi suka kule Bothwet
va swi kota ku rhwala munhu va ku va n'wi khomini botpet va fika ndleleni va n'wi tshika botpet a humesa mali. Botpet hina va hlapfa vo tala laha tikweni laha botpet va swi kota ku va va depota botpet va fika kwalomu andleleni nakambe botpet va va tshika hi mhaka ya mali botpet. Vugevenga byi nge heli in short hi mhaka na vo maphorisa botpet ka ha ri swigevenga loko a nga ri swigevenga a va nga ta khomiwa botpet. Inkomu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. va vula kwala mingiseri wa Munghana Lonene FM a hi landzeni lama va nga swi tirha timhaka letiwani no vona ku pfumela ku a ne a va ri muvulavuleri ene minkarhi ya ku tala vavulavuleri va tala ku hehliwa ku va spina timhaka se ngo kuma timhaka teti hi lava ku va vutisa na hambi ti nga lavi ku spiniwa va ti spina kambe a hi tweneni ku Captain K Makhuvele va ri yini hi mhaka leyiwani ngopfungopfu loko va lo ti tshamela va wisile ivi va vona ti-video ti ka ti hangalaka ti kutani swi ku ta yini mihleketweni ya vona Captain Nhlekani? Nhlekani Butset na ku xava ta vayingiseri. Hey, rito leri ri cincange swi njhani ku wisa Captain? Hayi ri nge cinci no ku wisa ku kahle mara ani ko va ku vito ku hi le ku wiseni mara swona ku wisa ku kahle mi nge ni vula sweswo. hikokwalaho ka yini mi ku ko va vito ku hi le ku wiseni? No ni vula ku munhu a nga lo tshama ntsena mi tanihiloko ni mi hlamusetini loko se na huma ku ta va ni ri kona hi kona ku va ka na swi humela a rivaleni laha mi nga ta kota ku swi vona kahle swi ta humela ku nga ri khale. Hi leyi mhaka mani tiko ro se van'wani va ri hayi mi nga katsi mi nga ku loko mi vone phorisa rin'we ivi mi ku maphorisa ya swigevenga van'wani va ku hayi ko leswiwani swo va xikombiso xa kahle xa ku voko ra nawu ri le ku tirheni va police commissioner wa Gauteng vo va ku tirheni yo mhaka siku wa ku khomiwa na vanhu va muxaka kan'we mi nga tirha ntirho lowuwani sweswi mi nga ha ri ku ka swona mi ngo va munhu ntsena ku fana na mina hambi sweswi captain ya famba ku na n'we ku ta yini mihleketweni ya n'we loko mi vona xiyimo xa muxaka lowu ngopfungopfu loko kha hi landzelerisa kusuka ka video yaliya ya ku komba ku ongeti van'wani va mihlovo va mbala ku muhlovo wolowo wa wasi navo va khumbeka ka timhaka ta vugevenga? Mi nge ni ku swi khomisa tingana Butset ngopfungopfu aka vanhu lava mi kumaku ku va hundze hi kona laya va tirhini ene va tirha hi ku tshembeka va hetelela va siyela van'wani ivi loko tshamini mi swi vonisa leswiyani mi twa mi khoma hi tingana na ku twa ku vava na ku twela tiko visiwana hi ku tiko ku tshemba ka rona ku lahleka hikokwalaho ka ku tshemba ri le ka maphorisa ka vula hi ku hi vona lava va sirhelelaka vaaki hi vona lava sirhelelaka tinhundzu ta vaaki hi vona lava vonaka ku ku na vululami atikweni vanhu va fanele va landzelela milawu hinkwako lomu va tshamaka kona hinkwako lomu va fambaka kona ku ri na va langutise ku loko vo ka va nga endli sweswo maphorisa ya kona ya nga hetelela ya va yise lava nga ta kota ku va tengisiwa kona mara loko se mi vona ku vanhu lava va fanele va endla sweswo hi vona lava kumeka ku va ri vanhu lava va nghenelelaka aka vugevenga hi ndlela liya hayi ku mi byela ntiyiso a swi chucheki a swi tsakisi swa chavisa swinene. Na ku chavisa ka swona Captain xivutiso ku ta va ku hi fike njhani la? Ku fika njhani lani Buttek mo hi vula ku a ku na political will hi xilungu sweswi va swi vurisaka swona lava va swi vulaka ku va ku ri swilo leswi swi kota ku hela hi ku lexi xi nga ta mi karhata ngopfu i ku milawu yi kona mara milawu leyiwani a yi tiyisisiwi ku ya tirha
ntini kun'wana mi vula muku hi nga vula hi ku ri na maphorisa a tirha hi ku vanhu va khomiwa va khomiwa mara ku na la nga onheka kona la ku nga onheka kona hikwalaho ka ku vanhu lava va nga rhangela lava fanele va tiyisisa ku nawu wu tirha va relaxini va gedise mavoko hi swona swi endlaka leswaku swi va swi languteka ku munhu a nga vutisa ku hi fike njhani la hi mhaka yaleyo ku loko a ku nga ri sweswo ku tiyisiwa nawu a hi nga ta fika aka ndhawu yaleyo. Captain, mi vulavula hi ku kayivela ku tinyiketela hi tlhelo ra swa tipolitiki, mi vula yini loko ku hava political will? Loko a ku ri na political will a ku ta endleka yini? Mo ni nyika xikombiso Bothphet sweswi hi General Mkhwanazi a KZN ku na hungu ri nga kona sweswi namuntlha ri karhi ri vulaka leswaku va siveriwa ku endla ntirho wa vona. Swi komba ku nga va ku ri na van'wanyana lava va nga henhla aka tipolitiki va endlaku sweswo, mara lava va kumaka ku ri na va hetelela va nga endli swona a va vi va endla hikokwalaho ku va nga endli swona hi mhaka ku va phushiwa hi tipolitiki. Ko va ntsene ku va vanhu va kona mi kuma ku va greedy, xin'wana a va nghenangi hi ndlela ya xikongomelo xa kahle entirhweni wa vona hi ku entirhweni wa xiphorisa loko i nghena kona i fanele i tiyimisela ku ri na i ku fa na ku hanya ni karhi ni fela tiko, ni fela vaakatiko, ni fela tinhundzu ta vona. Mara loko mo kuma ku na lava va sivelaka swilo swa ku fana na sweswo i nga endli i ta hela matimba. Mi tise mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya ku vanhu va tibyela loko hi kha hi vulavula laha un'wana muyingiseri i te kumbexani macheleni a ma enelangi, hi yo mhaka hi ri ka xiyimo lexaku van'wani va maphorisa ku nga ri hinkwavo kambe van'wani va vona va kha va ringeta ku tatisela hi mixikaxika kumbe hi maendlelo ya lama ya vukungundwana. Mi nga ku yini ka sweswo? A hi swona a hi cheleni loko i kachiwa exiphoriseni kachiwa i karhi byeriwa ku i ta hola mali muni. Loko ku ri ku i nge swi lavi ku hola mali liyani tshika i nga ngheni. Loko ku ri ku i nghena famba i ya tirhela mali ya liyani i yimela n'hweti yi hela ivi i hetelela i hola yona. Loko xikwembu xi karhi xi ku katekisi i hanya vutomi byi ka byi ya mahlweni va ta ku khupula yi ta ngeteleriwa hi ku kapula lembe rin'wana na rin'wanyana ku na ti-increase i ta hetelela i fikelelela i kuma ku mali leyi i hleketelelaku ku a wu ta va i navela ku kuma yona. Mara leswi swi nga kona sweswi a hi mhaka ya mali ya ku vanhu a va kumi mali yo tala kumbe njhani, no. Vanhu mali Bothphet a yi tali, ni tini na kun'wana laha mi nga vula kona ku mali a yi tala hambi vo ku nyika timiliyoni to tala ku fika kwihi, mara loko wo hetelela i khomisa sweswo ri nga si pela dyambu kumbe ku nga si hela lembe mali ya wena ya leyi nga ta vi ri na yona yi ta va yi herile. Se mali a yi tali ntsena ko va greedy lebyi byi nga kona aka vanhu, ko va ku va vanhu va fa ripfalo va fa ku navela loko a va ri na kona loko ku ri a ku ri kona ka ku va lava ku va maphorisa. Loko ku ri na vanhu valavo a va lo nghena a xiphoriseni va nga tiyimiselangi ku yimela tiko a va nge swi koti ku ya mahlweni. Hambi loko ku ri na ku ngo va kun'wana ku va na swirhalanganyi sweswo swa ku van'wana va siveriwa hikokwalaho ka ku va hi ku na to tipolitiki leti kun'wana ta onha a swi chavisi ku swi vula hi ndlela yaleyo ku kun'wana ta onha hi ku varhangeri lava mi kumaka ku hi vona lava fanelaka va tiyisisa mhaka ya nawu va relaxini. Loko mi ku va relaxini mi vula ku yini a va simeki milawu leyi lavekaka? Milawu Bothphet yi kona ku relaxa kun'wana hi laha mi kumaka ku na vona va nghenelela aka ku va vanhu va fanele va tirha.
loko va nghenelela lava va faneleke va tirha kona ku ta va na problem because vanhu va ta chava ku i ti-political head ta department ya mina i nge leswi ni nga endli ni landzelela leswi va vulaka swona se loko vo tshika vanhu lava va ti tirhela mintirho ya vona ku ya hi leswi timhaka ta nawu ti vurisisaka xiswona ku na mhaka ya criminal procedure leyi yi vulaka ku i fanele i tirhisa ku yini and then ku na mhaka ya criminal law leyi vulaka leswaku xigevenga hi loko swi ndlise ku yini mara mi kuma ku ri na vanhu valavo va hetelela va nga swi koti ku swi fikelela hi mhaka ya sweswo mi nga ni mi byela swin'wana ku hi 2022 Judge Daniel va ri Mutare wa le Cape Town i vule swin'wana loko a karhi a convicta ti-suspect tin'wana ku ri xiphorisa xi ngheneleriwe ngopfu hi vanhu lava va nga henhla na vanhu lava va nga hansi so loko mi ze mi n'wi twa jaji a vulavurisa sweswo ku xi ngheneleriwe ngopfu swi kona leswi va nga swi vona na vona ku ri na xi ngheneleriwe hikokwalaho ka yini so a swi ri kahle ku xiphorisa vanhu va tirha ntirho wa vona tanihileswi va nga yela swona mara loko vo hetelela se swi fika laya swin'wana nga swi hleketelela hi tindlela tin'wana ku ri na kumbe na sweswi swa vanhu va lava mi kuma ku mi vona va ri phati ya vugevenga byebyo kun'wana vo lo rhumiwa ku famba mi endla so ku ta va na swilo swa so mi sirhelela i nge swi tivi mara ntsene lexi xi tsakisaka hi mhaka ya xiphorisa i ku hambi loko va endle sweswo xiphorisa xa swi lavisisa xi hetelela xi va kumini ivi va hetelela va khomiwini swi nga endleka futhi na ku khomiwa ka vona ku ya amahlweni swi nga ha yi helo mi twani na ndo ku nga fikangi wu hetelela mutini ya a hetseleni ni lava ku hetsela captain kambe Cindani wa vilela la i ri ko yime va mavhengele ni kombela mi ni khomela tani hi ku ni lava ku vutisa ka n'we loko ka hetsela ku ve ri xin'wana lexi karhataka ka ndzawulo leyi ya maphorisa leyi maphorisa va khomiwa mavoko maphorisa va hetiwa matimba xana xivutiso mhaka yeleyo ku nga va ku ri na ntiyiso eka yona ke kambe mo ni khomela tani mi ta vuya mi angulo endzhaku loko hi hundze hi laha xana lava hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula i ntiyiso mingisero munghana lona FM lava hi bulaka na vona i khale ka muvulavuleri wa maphorisa a Gauteng Captain K Makhubele loko ku ri ku we wa ha twi nga ri hina tanihi rixaka hi salele ndzhaku swi tivi ku hi ko hinkwako vo tala va vo titumbeta mara hi tele la loko ni na nsuku la ku haxa Afrika wa vulavula va ku na muvulavuleri wa maphorisa Gauteng hinkwayo va ku i Captain K Makhubele ni ku van'wana va cinca futhi va ku Makhubela van'wana ni ku wa ka hina loya wa ka hayi Makhubela sweswo kambe swi ri tana hetseni Captain and cancel swinene loko mi ni khomela riqingho rorolero very maphorisa ku za va tikuma va kha va endla kumbe van'wana va vo va kumeka va kha va endla manyala ya muxaka lowuwani swin'wana swa swoho swi vanga hi ku va hetiwa matimba hi ku matirhelo ya vo ya tikomba ya nga yi helo va khomiwe mavoko a va na matimba ku fika kona kwalano ivi swi tlhela swi landzelela leswi mi nga hetsela hi swona swa ku swi nga ndla va khomini hi kha hi vulavula hi swona namuntlha swi helela moyeni mi ri yini n'we Butet leswi swi nga kona i ku maphorisa a ma khomiwangi mavoko maphorisa ya tirha maphorisa ya kona lama ma tiyimiselaka ku ya tintirhweni tanihiloko bele va tintirhweni mara ko va na lava mi kumaka ku vona va tibyela sweswiya swa ku va nghenelela eka vugevenga loko mo langutisa sweswiwani Butet vugevenga bya kona byi le henhla ka xiyimo xa le henhla hi ku hambi loko i ri akhotsweni va swi kota ku liyeza na man'wani maphorisa ivi va tlhela va qhuveka va commita crime na van'wani lava va nga handle vanghana va lava va nga jele so mi kota ku vona ku ri leswiya ko va greedy bya timhaka ta mali hi ku mi nga kuma ku mi foneriwa hi xigevenga xi ri andzeni ka tisele or a Sun City kumbe a ri a Mampuru kumbe wherever a mi byela ku ri na case ya n'wina leyi mi nga yiveriwa movha tolo yi khome hi mina ene loko yi khome hi mina movha ya n'wina ni yi kumini sweswi ni na yona so a ni lava ku yi tisa kwalani mara loko ku ri ku mi lava ku mi ta yi teka
mi swi tiva ku ri swi nga endleka mi yi hetelela yi nga kumeki yi helerile loko ma ha lava ku mi yi teka sweswiwani hayi mi nga swi kota ku mi ni rhumela mali yo karhi then ni ta mi tisela movha ya n'wina ivi munhu a rhumela mali hi ndlela yaleyo mara movha yi nga fiki loko a ya xiphoriseni a kuma ku ri na yes movha yi kona hi liya yi pfaleriwini mara i humese mali leyi a nga yi hoxa aka akhawunti leyi munhu wa kona a nga tirhongwini so mi kota ku vona ku ri information liya ya munhu loyi a nga tirhongwini i yi kume njhani hala xiphoriseni i yi kume hi maphorisa lama ma nga greedy lama ma lavaka ngopfu mali lava lavaka ngopfu ku fuma hi tlheleni ra vukungundwana mara lexi xi tsakisaka hi sweswo Buthphet i ku amaheteleleni vanhu valavo va hetelela va kumini ivi va khoma ntsena ku va ku nawu na wona se wu ngheneleriwe ngopfu hi vugevenga lerero swi ta tika ku loko hi ku hi le ka vululami lebyi byi nga bya ntiyiso hi va hi kume vanhu lava va nga ka politiki lava va nga tiyimisela ku tirha va tirhela tiko va cinca milawu va yi endla leyi fanelaka ku ri na yi va yona leyi fanelaka ku yi va strong kumbe va meka sure ku milawu leyi nga kona yi tirhisiwa loko swo ka swi nga ri tano hi ta tshama hi ri akhombyeni a ku chuweni hi mhaka ya ku a ku na political will ku ri swilo leswiwani swi kota ku swi humelela hi ndlela leyi nga fanela ku vanhu va kota ku va ri safe. Captain hayi ni mi twini loko no lava ku ta vutisa swin'wana ku twa ku lava ku mi hetela nkarhi kambe leswi mi nga kombisa swona i mhaka yin'wana ya nkoka swinene kumbexani xo hetisela xa mampela lexi xo hetisela Captain kumbexani hi minete ku nga va ku hina tanihi vaaki hina hi lava ku vona swilo swi famba kahle hina hi nga twanani ku na vukungundwani hi nga hoxa njhani xandla ku herisa vugevenga byihi kumbe byihi bya tiko lebyi ku ya hi ntokoto wa n'wina Captain. Lexi xi nga na nkoka loko hi swi vonisa sweswo ku na vurhangeri bya xiphorisa lebyi byi nga kona a province byi kona aka district byi kona aka police station munhu a teki swilo sweswo swa a nga na swona a swi yisa aka varhangeri va xiphorisa a tindhawini teto ni tshemba ku na loko ku ri ku wo swi teka swi yisa aka national ivi i fiki i hlamuseta ku ni voni nga ku na swin'wana la loko ku ri ku national na yona yi tiyimiserini province yi tiyimiserini district yi tiyimiserini station commander yi tiyimiserini hi ta swi kota ku hlula swilo leswiwa handleni ka swona loko koka ku nga endliwi swona hi ku sweswi minkarhi mi vulaka i nge swi koti ku nyika un'wana na un'wana information hi ku hi phorisa hi ku loyi n'wi nyikaka i nge swi tivi ku i ta swi endla kumbe i ta yi chaya byela va lava yena ku ri veve ni nyikiwa information hi mhaka wena ivi a nyikiwa mali for ku va vule sweswo because i mali leyi yi hluphaka ka vanhu emihleketweni yi nga tala la mihleketweni ya vona hi vugridi hi byo byi hluphaka. ni mi tweli Captain i khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina leswiya mi ngete xi ta huma xi hundza hi xi rindzerile hi ta twa ku mi le kwihi Captain wa hina handle ka sweswo hlayisekani ku tiya ku engeta non kensi inkomo Captain K Makhuvele lava hi bula na vona mingisero Mngala Lona FM hi bula na vona hi ntokoto wa vona tani hi phorisa hi twa ku loko swilo swi ka swi endlisa leswi va ri yini mi va twile n'wangulo wa vona a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta vuya ya mahlweni se hi langutaka ku tlangela loko endliwako hi van'watipolitiki tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM komba ndlela muyingiseri u rhumele hungulo a nge i lava ku hi bulanyana katsongo ha roho loko hi ri hlerile na mufambisi na muhumelerisi wa mehe mufambisi tlhelo muhumelerisi wa mehe hi vone swi ri na nkoka ku hi vulavula hi roho mhaka ya ku va van'watipolitiki loko va kha va hlawulana loko un'wana a nga hlawuriwangi ku za ku hoxiwa na switulu ku bakaniwa ku ndliwa leswi hinkwaswo leswi loko un'wana a hlawuriwile ku tlangeriwa ku dlayiwa na homu yinene leyi hinkwayo ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini ka yona i mhaka leyi kumbexana ku lava ku hi vulavula hi yona miyingisero wa mina hi twa ku n'wina mi ri yini hi mhaka yeleyo ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta leswaku loko xiyimo xi te tani swo vula ntsene ku xi koho xi nga koho kambe xona hi xihi hi lava ku twa wena 0860 002 543 ngopfu loko ku languta mithothotho leyi nga koho maswito sweswiwani Captain K Makhuvele va ku hetelela ku vulavula ku hava political will
political will yi tisa hi va mani hi van'watipolitiki va lava hlawuriwaka loko va hlawuriwile ku dlayiwa mbuti ku dlayiwa homu sweswo se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona mingiselo wa mina hi xexo lexo xa leswaku xana loko xiyimo xi te tani hi va hi kha hi vula yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti hetelelaka ti va koho eka mhaka leyi ya ku tlangela ka van'watipolitiki nomboro yeleyo ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 xana ku tlangela loko ku va kha ku susumetiwa hi yini i ncini lexi endlaku ku va na ku tlangela vanhu va swi twa ku ya swimanimani i humelerile hi ye mutshamaxitulu wa branch swimanimani i humelerile hi yena a yaku ka conference ku za ku dlayiwa na a hi sunguleni laha a hi amukeleni lowu mingiseri hi twa ku ye angula ku yini wo sungula hi lowu nhleka ahe botet papa mina ahe botet ahe ma pfukile eswitwini ni la ku vulavula hi yo yale mhaka yi khumbaka ya ku loko n'watipolitiki a wu nini kahle ku tlangeriwa yini bothete ku vulavula ntiyiso a ku tlangeriwi nchumu ku tlangeriwa corruption ni ta rhandza ku vulavula hi ku loko hi vuya ndzhaku vandla leri ri nga hi fuma nkarhi wo leha ro vandla ra ANC hambi sweswiwani ku nga na mfumo wa ntlengelo but ni ta vulavula ngo ni langute ka rona loko mi langutini ka vandla rona hi roxe ku na ti-camp bothete se loko sweswiwani ku wina munhu loyi n'wina mi sapotaku yena ma swi tiva kumbe ya kuma vudyelo bya le henhla ngopfu loko hi languteka tithendara hi languteka swivandla ka ti-municipality hi languteka swiyimo swo tala within the government and the municipality itself so a ku tlangeriwi nchumu mi vula njhani kwalani mi vula ku loko se ku humelela loyi ni n'wi sapotaka se ni fikelela swilaveko hinkwaswo swa hinkwaswo leswi swi lavekaka ku pima ku loko ri thendara na fikelela swilaveko loko ri ntirho na fikelela swilaveko sweswo swi mbula swona hi swona vulaka ngo swona hi swi voni swi humelela ku a ni ngo laha hi le ka radio hi nge ze hi yisa mavito ya vanhu loko ku sweswiwani lembe leri taku hi ya ka tona minhlawulo ya ti-municipality leswi loko swi ya ku swi ya humelela loko lomu ya ka mugangaganga ku humelela tikhansele to karhi va ka va wina swi vula ku vanhu van'wanyana va ya kumeka mintirho vanhu van'wanyana vo karhi lava sapota mukhanselara va kumeka tithendara hikuva loko mi swi languta mi ta kuma loko ku awadiwa tender i vanhu vo karhi va tirhaku ka tithendara hinkwato leti ka ti huma se xivutiso i ku vona vo va na vuswikoti ka ti-field hinkwato na va ta ku improve xikontiri ti kuma hi vanhu vo karhi loko va ta va ku maybe ku ndliwa project ya mati kumbe xa for an example ka vuya vona vanhu lavaya se mi ti vutisa ku munhu loyi wani khampani yo va na swikili hinkwaswo na se mi kota ku swi vona kahle lani a hi timhaka ta service delivery celebratiwaka ku celebratiwa timhaka ta ku ni mahawani mina ni kha exikalavito na ti humesa lama laleye mahawani sweswo nga khoma ku ya dya maxaka ma yena na vanghana va yena a hi timhaka ta service delivery important se swi vula ku a swi chavisi na ku dlaya homu ya 10,000 hikuva wa swi tiva ku 10,000 i ncini homu liyani loko yi dlayiwile ya dlaya vanhu va mina a hi vanhu van'wanyana lava taku va ta yita i vanhu lava va nga ni vhotela i ku khensa leswi ku ni khensa support ya n'wina va fuyithu vanhu va mina ni kona se manjheni ya ku deli i timhaka ta corruption na kuma swin'wanyana so a ku tlangeriwa swin'wanyana va yingiseri van'wanyana va yingisela a ku tlangeriwi ku sweswiwani nkarhi wa mina wa ku ya tirhela vaakatiko va le Giyani ku swi swa swi kota ku humelela a hi swona ku tlangeriwa swona it is about the individuals i timhaka ta ku sweswiwani why hi nga tlangeli hinkwenu hi ri vandla ro karhi ku hi hlule vandla leriya ka election mara ku tlangela vanhu vo karhi ende vanhu ya lava hi vona ku va ka va tlangela hi vona lava hi nga ta va vona vutomi bya vona byi antswa swi ya mahlweni hi vona vanhu lava hi nga ta va vona va ri amahlweni ka timhaka ta ti-project ta mfumo ku nga ri phela ti-project leti hi vulavulaka hi tona i ta ti-taxpayers bothete la swi vavaku hi kona mara vanhu ta hina i ti-project leti lava ku antswisa hina ku fana na leyi nga koho hala ka mapapila va nge ti va byeriwa ku va ta akeriwa still water tank ivi se va vekeriwa tijojo
loko mo mi kha mi famba ku na ti-meeting leti khomiwaka secretly loko mo mi kha mi fambafamba mi ta mi kha mi swi tiva na ti-bidding process ti nga zi sungula mi ta mi kha mi swi tiva ku ya tirha va mani ka yona project yaleyo se vanhu yalava hi vona va rhangaku mahlweni loko ku ri na ti-campaign ta ku mani i fanele a va a wina ka nhlawulo wo karhi va tirhisana mali vanhu yalava ku va va seketela munhu wo karhi ku a ya wina ku ri kwala ndzeni ka vandla hi ku ya hi tikhempe munhu la a winaku hi yena loyi a ya celebrate-iwa hi yena a vitanaku vanhu va yena ku mi kuma ku munhu yaloyi na yena a nga na mali mara mi hlambala ntlangu wa kona wa vukulu ku dlayiwa tihomu ezimbirhi ku swi vuleki i yi kuma kwini mali ku wina election tolo i yi kuma kwini mali yo xava tihomu a nga sungula ku tirha vanhu yalava va ta kota xa tihomu teto botpet ku tlangeriwa hi vona lava yaku ku deni hi swi voni swi humelela na khensa ni nkombo ta mina khensa swinene 0860002543 a hi twi wena angula u ku yini kambe ncina ni nga ri i kombetela kun'wana la a hi sunguleni unda tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula emakumembere timinete ntsena a xibawura yambirhi ka mugena lona FM makomba ndlela a ni hleketa ku gayi se ni tiva kahle se mara a matshan'wini ya ku a nga ni tivi hi loko a ni fonela ni ri moyeni stone gayisa ako botpet no mi cheka mativa ni byeleni ringetani ku ri kokela stone gayisa hi tindleve kwala lithava mungu bya wa ni kavanyeta ni le moyeni la a hi amukeleni n'wana mingiseri ka 0860002543 hi laha xivutiso mingiseri wa mina ve ri vanhu va tsaka loko se ku fika nkarhi wa ku va hetelela ku langutiwa timhaka ta nhlawulo loko va hlawuriwa ku va va ka xitulu xo karhi xivutiso ku va kha va tsakela ku va ta hi korhokela ki kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi kumbe kun'wana va hetelela va holova va fayetana na hi switulu na yini hinkwaswo sweswiya hi mhaka yini hi mango pfumela sweswi nga kona swi hundza a hi amukeleni loyi nhlekani enhlekani botpet na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula ayi lexi hi va ku hi karhi hi tsakela hi va hi kha hi cinela ku swiphephani i swa hina ka theme yaleyo mi vula yini ku swiphephani swa n'wina ka ti-project hinkwato leti nga tata ka muganga walowo or ka wadi yaleyo swiphephani swa kona swi ta va swi kha swi tambula hi vanhu van'we swiphephani swi ta ntela ni yo tlela a swi koteki ku swiphephani swi hlawuriwa emugangeni botpet a ku na xiphephani xo hlawuriwa emugangeni xiphephani xi ku tele khudzeri leswi hlawuriwaka mugangeni ko va ku nga ri na nchumu a ni va hi komba na va ku hi lexi lava ngo hi lexi botpet hi lava ngo tana xo hi le kaya se leswi swi tlangelaka hi botpet hi va hi kha hi tlangela ku ni kote ku chuza position ya right leyi nga wina hi ku laha mi swi vonaka kahle ne hi nga banana njhani hi switulu hi ri va vandla rin'we hi ri va tiko rin'we hi ri va wadi yin'we hi va hi kha hi bananela hi ku loko ku wine Pat Khalanga a swi hambananga na ku wine Ndzwiri a swa fana sweswo i mhaka yin'we hi so mara ha banana hi va hi kha hi bananela ku ri luya loko o khoma hi loko hi lovile ha kumangi xiphephana that is why botpet na vhiki reri na ha ku hlangana na yin'wana yo fambelana na yaleyo munhu i hayara taxi kusuka a Johannesburg yi ta teka vanhu ku va ta n'wi vhotela a hakela 16 to 17,000 hi fike njhani kwala munhu loyi a nga serious hi ku ya vhota wa ya nga khandziyi kusuka Johannesburg a ya ku vhoteni la ya vhotaka kona se va kha va vhotela yini loko ku ve vo va tekiwa ka xifundza xin'wana va ya ka xifundza xin'wana ti kona ti-benefit leti va nga ta ti kuma botpet loko tshama n'wina xitulwini kwalana hi botpet
swi nga endleka ku ri mina ni nga ta ha japa hi mhaka ku yini ku ta va ku tshame n'wina xitulwini so loko ku tshame loya hi yaku hi ya n'wi votela na swi tiva ku ndyangu wa ka hina hi loko wu tshamisekile loko ri kumbe ni tshamisekile no no mentsandini naswona hi nge humi hi ku loko munhu a ni tivi mukhanselara a kota ku hayara taxi hi 17,000 yi teka vanhu Johannesburg yi va yisa a kaya va ta n'wi votela vanhu va lava wa va dyisa ku ya wa va dyisa ku vuya hi vanhu va hosi na hi fike njhani kwani phela na mina ni vutisa sweswo ku hi nghene njhani ka goji leri kumbe hi ta huma mara system ya ya mahlweni nemetweni hi nge humi nemetweni hi ku lexi xi hi yisaku kaya hambi ni nga heli nchumu ni ya vhotela munhu i ku na swi tiva ku xinkwa xilayi ni ta huma na xona inkombo a hi tirheni nemetweni imani kune hamarito 0860002543 wena 0860002543 nangona kuyiafrika wa vulavula ka Munghana Loaded FM ni vona nsuku umtele na wona kawanya ta rhumela swin'wana ni ku rhumerile nsuku swi amukeli nga vutisi xivutiso kambe 0860002543 a hi ku tumingisela mina we angula oku yini a hi ku twi kwala unga koho un'wana mingiseri hello hi nhlekani Botpet botamen minjhani hi pfukeni minjhani bot hi pfukini a khensa Botpet swileswiwani a swi la South Africa ntsena politically ya i swilo leswi swi nga xiswona misava jikelele swi lero ya swona leswo mi kuma ku vanhu they rally against to ku ri va supporta munhu wo karhi behind munhu wo karhi irrespective yo munhu luya ina mali or nga na mali mara yena i ta va ri na influence and then va n'wi supporta as a candidate for position yo karhi and then support liya xo sungula va lobana bona va lobana va groupana va plana ku hi luwa ku wena ku i succeeda i fane hi endla yini ku va ku ri na group timbirhi kumbe tinharhu yin'wana na yin'wana group yi na candidate ya yona so leyi nga ta va yi ri na matimba na number yi hetelela yi va yi humelerile and xikongomelonkulu lexi nga ta mi byela xona a hi ku celebration after the success i ku ni tsakela ku ni ya yimela vaakatiko celebration ya valandzeleri va yena i mhaka ku se va na xikhiya lexi nga ta va nyiketa access ka ti-resources be it ina qualification or a una qualification already ku munhu luwa wa n'wina khadi ra n'wina hi rona ri nga ri ya wina and then ku to va mhaka ya ku wena ni ku nyiketa position yini or i ku andlavi position mentani ena hala ka mabindzu ta va n'wa titender mina ni nga ta vona ku titender ti fana ti ya ka mani ti nga yi ka mani and among themselves va ta va va kha va empowerana within ka context ya corruption yo like ka line ya sekelele ya corruption mara vanhu lava nga ta va kha va vaviseka swinene i vaakatiko nxi maswixini ni nga mi nyiketa a practical example leyi ya ku endlekaku a US a swi leswaku Elon Musk i n'wamabindzu and is a billionaire and ni nga mi byela no ku Donald Trump for him ku va a tikuma laha nga kona sweswi i role leyikulukumba yi nga tlanga hi Elon Musk hikuva a vitane vanhu or a kunge vanhu hikuva a va byela ku loko mo vhotela mo register mi vhotela loyi
every day ta nyiketa ku ta va na a winner ya 1 million US dollars. So ku ta vanhu vangani? Ku ta vanhu vo tala because ina hope ya ku ta fika ni kuma 1 million US dollars. Eventually silesha swi cinca matafula hikuva a swi shifteli ngopfu hala. So swi cinca matafula ivi se swi vuya swi shiftela ngopfu hala ka Donald Trump hi mhaka 1 million US dollar loyi a nga ta kumeka every day la nga ta va register a nga ta wina. And then un'wana a va na hope ya ku kumbexani mina ni nga wina hi tele hi lava that 1 million US dollar. At the end of the day Donald Trump it kumeke a tshamilanga a tshama kona ticket i ri nyikete hi mani i fambe hi katla hi phepha ra Elon Musk. And bona sweswi ku humelela yini Donald Trump i le ku cineni nghoma ya Elon Musk mara bona swo n'wi byela ku endla yini i nga endli yini. I vo mani va fanele va va na access ka wena i vo mani va fanele va na access ka wena. And it's happening look witnessing ku the way yena a nga xiswona a zonda ku South Africa a kha a huma South Africa vanhu a nga va nyiketa access ku tlula diplomatic corps ya South Africa i ya nyiketa grouping yo karhi ya rixaka ra yena va ta va na access and then ka White House including na n'wana yena a famba na yena kha ka Donald Trump tindleve kokwalaho swi nga vuriwi nchumu. So misava yi borile bothead a ku ha ri na mhaka ya ku ri loko ha ri na leader leyi loko yi rhangela hi ku mina I'm the servant of the people then a deleni mavoko emurhangeri yaloye. That's why swilo swi moxeka ku fika laha hi nga fika kona nyamuntlha. South Africa today hi fike laha hi nga fika kona hi fike njhani laha hi fike laha hi nga fika kona today la South Africa because ku ve na grouping leyi a yi supporta Thabo Mbeki ku va na leyi a yi supporta Jacob Zuma. Today we are here those who supported him i va rewardini na sweswi loko va kumeka va humesiwini i form party i va vitanini hinkwavo irrespective yo va endle yini nkarhi lowu a va deployini ku va rhana ti-department to karhi. So they are va grupani endhawini yo karhi nyamuntlha va tibyela ku hi vona va nga kota ku susa South Africa laha yi nga kona mara hi vona va nga hi faka laha yi nga kona. So va voted nemetwe boto amen hakes so mingse ro bukela lona FM akomandela 0860002543 asingene ni hundala ito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula kamgana lona FM akomandela lo sala timina ta nkombo ntsene ku va yiva awara ya mbirhi emahungu ya misava na Maninkosi na Chauke ivi kusuka kwalano hi twa ku nongonoko dzumba ra mina na ai ngoveni i vuhumelerisi bya Mchangani u famba njhani kama amukela n'wana muyingiselelo enhleka aye khalanga mpfukeni epfukeni mjani papa hayi mpfukeni a khensa mi nge jamba mani heyi ya tika khalanga tipolitiki ti hunduke career tipolitiki ku dyiwa hi tona hi laha mi vona ku vanhu vo tala loko va ya ka ti-branch loko va fika va vona ku tinambara a va na tona swi nga ntswa loko ku ri ku branch a yi collapse ku fane ku lwiwa kun'wana ku humeseriwa na swibamu xa huma van'wani va duvulana a swi sungulangi namuntlha tipolitiki ti cincile khalanga within the African National Congress. Loko munhu o cheka 1991 conference loko ku huma va Mandela leyo sungula ku ya fika ka Polokwane conference kuna ku cinca kukulu. Ill discipline ka ANC yi tsandza na vanhu va national leswi endlaku ku yi tsandza na vanhu va national i ku na vo va fambi ntila wa luwa ku munhu a fika a hlawuriwa as a president i fane a nga dlayeli vanhu homu mara i fane va humese mali a wu nga yi kumi position ya kahle that's why sweswi one conference yi winiwa hi mali loko i tsundzuka kahle khalanga leswi Malema loko a ri president ya ANC Youth League a nga hlawurisiwa swona a ku haha xitulu mara a ku vuriwangi nchumu after that conference hi ku haha ka switulu leswi ti-branch ti tshama ti ri divided hi mhaka ku lava lavaka ku hlawuriwa va teka advantage ka xiyimo xa vanhu lava nga ka ti-branch vanhu vo tala lava nga ka ti-branch a va tirhi khalanga
se loko mi nga tirhi mi fika mi byeriwa ku loko mi vhotela Khalanga loko no wina ni ta mi nghenisa ntirhweni ivi ya Sambo na yena a ta a fika kuma van'wana lava va tikomba nga a va tsakeli Khalanga i fika na yena va influencer ku you must make sure ku ri mina na wina ku hi ta ya ku dyeni. So it's about resources. Tipolitiki ta ANC sweswi ti famba in such a way ku lava nga na vuswikoti hi minkarhi yo tala a va image ku image timhaka ta mali and a swa ha ri xihundla ku vanhu loko va ka ti-conference va nyikiwa mali va swi tiva vanhu ku va nyikiwa mali to vote in a particular way. Se swi vula ku a hi sunguleni la ka ku ku na vanhu vambirhi lava va nge le ku phikizana lenene a hi nge swi swona ku tshama ti-BGM loko ku tshama ti-BGM ti la ku laveni ka vanhu lava nga ta va ti-delegates se loko ku ka ku lwiwa laya ku nga va ku lweriwa swimbirhi ku nga va kha ku lweriwa ku yini ku mina ni fanele ni va koho ka lava nga ta rhumiwa hi mhaka ya ku hi lava ku ya protecta ku dlamba a wina kumbe ni fanele va kona ka lava nga ta rhumiwa hi mhaka ya ku na mali. Hileswaku swa mali swa tiveka it's given swa mali mara lexi nga xikulu i timhaka ta ku vanhu lava va ku ti-delegate hi vona lava mi kumaku ku ti-group letimbirhi ti va na call ya ku vulavula na vona ku hina hi fambisa lexi i ncini lexi nga ka xitegi lexi loko ni wina mina ni ta va na access to the resources ene swi vula ku n'wina ndlala yi file mali ya tiveka hambiloko yi nga talanga a hi liya ya ku i nga ze i dya 3 months mara yi kona ya ku mi nga fika mi ti tsakisa mara ku langutiwe the bigger picture ya ku loko a nghena i ta va na influence luya loko a va regional chairperson kumbe va ka province ka timasipala swi vula ku instruction will be given ku dlamba ni winile lava a va sapota dlamba va fanele va dya hikuva ni nge va cukumeli se ku langutiwe ngopfu yona yes ya mali yi kona it's only ka national laha hi nga twa ku timali ti va ti tele ngopfu mara lomu ka ti-region a ti chavisa ku fika kwalani mara mali yi kona se ku loko ku ve ti kona na le ka loko ku ve ti kona ni khomeleni ku mi nghena na n'wini minyikelo mina loko ku ri ku ti koho na le ka national ku ya hi laha mi hlamuserisaka xiswona swi te njhani mi kuma ku van'wani va fika va cinca magere loko va ri kwele va nikiwe yin'wani kumbe ku va ku ndleke yini? No. Le ka ku cinca magere remember Khalanga a va fike va ze va mi fika kwalaha ka conference va vhe va mi nyika mali hikwalano va va kha va swi tiva ku mi tshembisiwe mali muni ku va ku ri na vanhu lava tshameni again va ku va kha va mi gangisa leswo as long as mi nge se vhota ku na ku gangisana ku hey mi nga ha vhoteli Khalanga mani vhotelani dlamba xiteki lexi mi nga tshembisi Khalanga mali muni Khalanga a nga va hi tshembisi 300 no hina haleni hi khome so much ene hina loko hi wina mi swi tiva ku mi ya ku dyeleni hileswaku vanhu lava a va langutangi swa conference ntsena va langute beyond the conference ku ta dyeriwa ku ta thoriwa and believe me Khalanga swi tirheli vanhu vo tala ngopfu that's why mi kuma ku na loko ku ya hlawuriwa ka BGM ku munhu a va chairperson ka lwiwa a ni nga swi tivi loko va chairperson na secretary u ya lobhiwa n'wina na phela ku lobhiwa ti-chairperson na ti-secretary ku lobhiwa top 5 yi kota ku influencer hina va mpeleni hina wo fika hi yimisa voko ntsena hi swi tivi na ku ya votiwa mani ka dyiwa Khalanga ill discipline within the African National Congress a ni swi tivi loko ku ya ta lunga is too much swilo sweswo a swi fane swi nga ha endleki mara na national yi na interest ku i region yi winaka ku wina mani ka province ku famba na mani ku ze ku ya fika kwale ka national nemetweli votomeni nkarhi wo ni vona ka ku ni kheseli swinene nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula mbana siku lerinene mina ni famba na Sunduza wa ka Mhinga studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa nongona ku dzumba na mina lowu landzelaka hi nomo wa Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mbana siku lerinene ni tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani Tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli